Ugoko ni kwa Kikuyu podcast. Umuthi Kagobe Inoro Radio augire o ati ni kurekereria video magana mana cia ruto ati umuthenya rucine no aregelekagereria video ya ruto kuri anathie akahenania. In fact nyawone takos drama akiuga one time ekuria theinie wa studio oyo Kagobe akauga atiriri gutiri undu ati mundu umwe ogehinyeria Akenya million 54 na kauga one time. Now Kagobe kwene kurekeria video ici vake kwa UDA no ndugite kuri ekora vake gukorwo akiaria muno especially radio-ini andu hena kioria maroria eka Kagobe atwika clever oro rimwe kayohiga oro rimwe kioria kingi yatiriri ndaigwa audio hihi no akorwo ni mole mundu wetwo Kagobe hihi no akorwo aenda kuingira DCP ta mole kana hihi arari theinie wa regime ino ta mole. Okay, kioria ni kimwe arari theinie wa regime ino ta mole kana arenda kuingira DCP ta mole tokuringana uria okite akanika regime ino. There's something hidden. There's something hidden about this guy. Believe me not. Dele muthikire video ino akiwa one time kore studio one time dena video magana mana sharuto direkageria muthenya. Remember ena video magana mana twena 362 days to election. That means elebidigi thiko imwe na imwe akarekeria video ta iri uguo egetha thiko cia githurano stigathire video stagithirite. So no gina ale muthenya mwenemwe ne elebidigi akarekeria thiko video igire kwa na video magana mana. Guys, namune yetokena na muno subscribe to my channel yake podcast na agikoda hinya notification button kainde hinya getha ndekera video wako wa beko mina enyumero agira Kiku podcast mukao mwana fata muno taiwe maajabu ma mundu wetwo Kagobe drama rune tukita drama drama king we taiwe William ifakireke gwire ndarorire Google orore thaici guonie video iria cia William anahenania ena video magana mana shema na kwaja ndaruta series orozine ndio kagaruta iheni mundu cio anahenania orozine ndio kagakwira augireo agiko agitwira in 6 months Kamarin Stadium will be finished ndiri ajiriri ona gutiri kwa handiririo kinya ithigi akauga in 6 months tumetenga tumeweka maheni madheri ndio ndirigira kugale ni ate one time yakena muno kiugo yakena muno kiugo one time ndoni wikite uguo karare kamwe one time mundu cio yathie bururi uyu tutigigio ni mundu umwe turi andu milioni 54 mundu umwe uguo no William na mbia mundu uri kuno William ucio ndakwira agathi tamu iyo imwe iyo ucio andu meku Gatoba tuigwe mathako mwena uria ai Kagobe sawa guys ena video magana mana akorio hi ni gutumotometwo akarega kauga ndumuonu mundu hathi one time adume tojefukuria muri atiriri no gahi utumitwo na bia no gahi ugetumitwo na bia ndumo na bia ni. Guys, a big question is mudu nitogirwo ne kumu trust ayuka DCP uka eta mori kana kuri arari molu utaje thini wa comment section tondulu oroi wa Kagobe ndona ni warito hamakeria hi oroka ta mori kana kuri arari molu kuringana uri araria inyu murona atia ni tondu from uri araria
you know, this is politics. Na politics iko na maundu maingi muno. Mundu akienda kuonania ta ukauko etwasworthy. No kena maundu ta maya. No ke na igiwa atia minyonyo teno. Kairi kuonania sawa no akinya kuria akona information ahena kuria kugi. Or else kuria kugi ndaiganirite. Aethaga tukanya, aethaga tukaundu kangimuruta mwena wa UDA. Na andu aige as we speak ne kanya kau maretha, ne kaundu kau maretha gakuma kuria kwa UDA moke na guku kugi. We are 1 year to election. Maenda mone atiriri mwaka uyu mwe nimegukora majiridim. Mwaka uyu mwe nimekota kujiridim. Nimathukitie bica ciao kwe muingi. Nimathukitie bica ciao andu matienda kumona. Maenda mone atiriri mwaka uyu mwe no mathondeke haria mathukitie. Because destruction iria meikite nene muno. Na bado na makona bia gwitikirika kuri andu-ini itakuwa ngumu sana. That's why urona mundu gwitoka Kagombe ena minyonyo ino igetha oni atiriri kana niego soften ngoro cia andu agatondu south. Oni atiriri kana niego soften ngoro cia andu kana niego gwitikirika. Nikio urona ukite na minyonyo teno. What is his next step? Ekolora nako. Tereri. Okitaka ugane kulta video magana cia Kinarai. Ndagutenyerio ni incident ile yake ya kuhorana rithathi. Kana guguthia atia andu Ngai. Kana murona kora guguthia atia. Ni adia Kinara. Nikurekera video magana. Namura wewe one time. Ndagicoka kou. In fact wira kou ni kwa Wainga. Guys. Tereri. Inywe mundu uyu marate ndeko bi gutenyera ni jimu eno. Or is he a mole agioka or was he a mole kuri arari? Murona tekago ino story ya Kagombe muramiona atia tondu ni radituhira. Minyonyo ere aroka nayo ni atu mundu atukanirwo. Ni andu makabe ko suspect ai we atiriri uyu mundu ona okorwo ai reke tota series yo ne series yege damenya eguko emwaki muno 400 videos tio tithako o muthenya video nilitega nitahakikisha Robe ore kina henagia nimetenga nitahakikisha in the next 6 months niko na mpango mimi si wazimu I'm not a madman. Is it? Anyway, jirai thini wa comment section moni manyu mariko ma mundu gwetwo Kagombe maundu mai mothe aroka kwaria twagirwo kuiga ku Kagombe ta jirai thini wa comment section tondu Kagombe kwena kiondu eki honi itaraelewa ta jirai thini wa comment section moni manyu no mariko kuhusu Kagombe na video ndamwekirira ya Kagombe. Guys, niambieni kwa comment section what's your take on this. Munaonaje? Itakuaje? Todo ena kiondu eki ho itaraeleka kule wa podcast moni manyu mariko inyuma natia. Thank you, God bless you guys. It is what it is. Kwani eko nini. Thank you, God bless you.